Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mu ijoro ryakeye rishyira kuri uyu munsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habyukiye imirwano ikomeye cyane yari yihanganishije Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa yuko batsinze ku buryo bukomeye cyane umutwe wa Twirwaneho. Ari amakuru aturuka hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifata rendo batsinze Twirwaneho bayikura mu gace Kaziro. Bivuga yuko mu by'ukuri ariho habereye imirwano ikomeye cyane. Ibitangazamakuru rero byinshi bigiye bitandukanye harimo Radio Maendeleo hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi ngibi nibyo yabigarutseho, ariko andi makuru nuko mu by'ukuri abaturage benshi babarirwa mu bihumbi barimo barahungana magingo aya ngaya bava muri kara gace ka Poezo, kubera ko harimo haraberamo imirwano ikomeye cyane yatangiye mu kabiri w'iki cyumweru, kuwa gatatu irakomeza ndetse no kuwa kane bikina mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatanu hakaba habyukiye imirwano ikomeye cyane. Nkwibutsa ko nimba rwo bwa mbere ujye muri YouTube channel mutakora subscribe reba hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda akazira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. None nyanditsira muhumuza mbahi ikaze mu gikore kugira ngo turebere hamwe runo rugamba cyangwa se ino mirwano ihangwaneho herekera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanye na Wazalendo ndetse n'ingabo z'Uburundi, by'umwihariko rero yo mu misozi ya Fizi aho FARDC ndetse na Twirwaneho barwanira mu gace zero. By'umwihariko ni imirwano ikomeye cyane rero aho Twirwaneho tsinzwe cyangwa se yakubiswe inshuro muri kariya gace, ariko mu by'ukuri amakuru aturuka aravuga ko imirwano yabaye kuwa kabiri, iba kuwa gatanu, kuwa gatatu ndetse no ku munsi w'ejo ku itariki 29 Mutarama 2026 kugeza ku masaha y'ijoro, aho rero hagati y'ingabo za leta arizo FARDC ndetse na Wazalendo hamwe n'abarwanyi batwirwaneho bakorana n'umutwe wa AFC mu gace k'imisozi ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivuga yuko ino mirwano yasize abantu benshi bavuye mu byabo nk'uko ibinyamakuru byinshi muri kiriya gihugu bikomeje kugenda bimutangaza. Masoko rero agitandukanye yakuru akaba yemeza ko iri mirwano yibanze cyane ku kurwanira agace k'ingenzi cyane, ana agace bivuga ko ari agace k'ingendo ndetse akaba ari agace nanone gatuma ibikoresho bya gisirikare bideployinga mu bice bigiye bitandukanye. Ako ngako rero na kandi gace na agace kitwa Poezero ndetse n'inkengero zako. By'umwihariko rero ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba byemeje ko ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo bakuye mu birindiro abarwanyi batwirwaneho mu gace ka Poezero kuri uyu wa kane, kuri uyu mugoroba wo kuwa kane washize, aho rero agace bari bamaze hafi ibyumweru bibiri bafashe. Poezero nkaka ni agace kari hejuru cyane cyane mu misozi miremire ya Fizi, kakaba rero ari agace mu by'ukuri gasa nkaho ari isangano ry'amayira menshi agiye atandukanye yerekeza mu bice bigiye bitandukanye birimo umujyi wa Uvira mu majyaruguru ashyira uburasirazuba Mikenke, aho ngoro akaba ari no muri santere ya Minembwe, naho izo nzira zose zigerayo, aho ngoro akaba ari mu burengerazuba ndetse na Fizi hamwe na Baraka, aho ngoro akaba ari mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Radio Maendeleo rero ahangaha ikaba ikorera muri Kivu y'Amajyepfo, ikaba yatangaje ko abasivili benshi bakomeje kugenda bava mu byabo bahunga kubera kutihanganira ubukana bw'ino mirwano. Sibyo kandi gusa abenshi barimo guhunga bakaba basanzwe n'umuntu ari impunzi barahungiye muri Poezero, ariko mu by'ukuri bakaba bakomeje guhunga bitewe nuko aka gace ka Poezero komeje kuberamo imirwano ikomeye cyane. Ino radio ikaba ivuga ko mu by'ukuri abantu ibihumbi byinshi byiganjemo abana ndetse n'abagore bahunze barimo barava mu misozi miremire berekeza mu gace gaturanye n'inkengero za Poezero, by'umwihariko bahunga ino mirwano. Ingaruka rero zino ntambara biravugwa yuko mu by'ukuri zirimo zagira ku bana cyane batakijya kwiga, abagore ndetse n'abageze mu zabukuru ndetse n'abarwayi batarimo kubona aho bivuriza. Imiryango ntabwo ikibona ibyo kurya kubera ko yavuye mu mitungo yabo, nk'uko mu by'ukuri byinubirwa n'imiryango irengera abari mu kaga. By'umwihariko rero umwe mu baturage bo mu gace ka Minembwe akaba yabwiye BBC gahuza miryango yemeza ko bafite amakuru y'uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo bashobora kuba koko mu by'ukuri bafashe agace ka Poezero, nubwo mu by'ukuri ngo nta gihamya na kuka kiraboneka. Kuwa kabiri w'iki cyumweru gishize nibwo abarwanyi batwirwaneho batangaje ko mu by'ukuri bamagana ibitero by'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo biragabwa ku banyamurenge mu duce tugiye dutandukanye, harimo uduce twa Mitamba ndetse na Kajoka, aho ngaho akaba ari mu duce dukomeje kwibasirwa cyane n'ibitero biturutse ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko ngaho rero akaba ari kuri Poezero mu misozi ya Minembwe. Twirwaneho kandi kuwa gatatu ikaba yaratangaje ko abarwanyi bayo bari mu gace ka Poezero
mu kilometero kigera ku 10 uvuye muri Minembwe. By'umwihariko rero bakaba barahanuye indege yo mu bwoko bwa drone y'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ino ndege ikaba yariteguraga kurasa kuri Minembwe. By'umwihariko rero uruhande rw'ingabo za Leta ndetse n'abazarendo rukaba ruvuga ko muri no minsi bigaruriye ibice byinshi bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri territoire ya Fizi, bikaba byagenzurwaga na twirwaneho cyangwa se AFC M23. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko Kinshasa ubushinjacyaha bwinyuragwemo cyangwa se bwinyuzemo mu rubanza burimo burashinzamo General Yves gukorana n'u Rwanda. Ese byagenze bite? Nabyo reka turebere hamwe. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba bwandagarijwe mu rubanza bushinzamo General Filimon Yves Irunga gukorana na Leta y'u Rwanda. General Yves rero uyu nguyu akaba yarayoboye intara ya gisirikare ya gatatu ihuza Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema ndetse na Chopo. Ikaba uyu nguyu rero akaba yatawe muri yombi muri Nzeri 2022 mu gihe umutwe wa 23 wari ukomeje kwambura ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice byinshi bigiye bitandukanye. Ubushinjacyaha rero buhagarariwe na Lieutenant General Lucien Lene bukaba bwabwiye urukiko rukuru rwa gisirikare ko General Yves yavuganye n'abantu bo muri Leta y'u Rwanda, ndetse kandi ko mu by'ukuri ngo hari n'ubutumwa bumwe na bumwe yagiye yakira cyangwa se bamwoherereje buturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda. Lieutenant General rero Rikulia uyu nguyu akaba yabwiye abacamanza ko Lieutenant General Yves uyu nguyu ngo yari afite ibiro mu mujyi wa Kisangani, akaba yarahuriye na Brigadier General Mwehulumbu. Iki gihe bivuga yuko ngo bahuriye muri Serena Hotel i Goma. Icyo gihe ngo nibwo yaje kumubwira ko mu by'ukuri ngo nta mpamvu afite yo kujya imbere ku rugamba. Iburanisha rero rikaba ryarabaye ku itariki 27 Mutarama 2026, rikaba ryari ryihariye cyane aho ubushinjacyaha rero bwifatanyije cyangwa se aho ubushinjacyaha bwifashishije umuvugizi w'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge ndetse na Lieutenant General Constant Ndima. Abangaba rero bakaba baravuze ko mu by'ukuri bari bameze nk'abatangazamakuru, bari bemeza ko mu by'ukuri ko General Yves yakiriye ubutumwa bwaturutse mu Rwanda. By'umwihariko urukiko rukaba rwarabajije Lieutenant General Lilukia niba mu by'ukuri ashobora kuba yakwerekana ubutumwa avuga ko General Yves yaba yarohererejwe n'umuntu wo mu Rwanda. Aho ngaho rero nibwo yagaragaje ko mu by'ukuri ubwo butumwa ntabwo yabonye kubera ko ngo atashoboye kwinjira muri telefoni y'ushinzwe, kuko mu by'ukuri ngo byari bigoye cyane. Umunyamategeko wa General Yves Mesharire rero akaba yabwiye urukiko ko mu by'ukuri ubutumwa Lieutenant General Kuriya avuga ko mu by'ukuri butageze cyangwa se ubwo butumwa butigeze bubaho ari igihuha, kuko ngo mu by'ukuri ngo ubwo butumwa buba bwarabayeho uyu mushinjacyaha yari kubwerekana muri urwo rubanza, ndetse kandi akaba yaragaragaje ko mu by'ukuri ngo iki kirego kidashingiye ku bimenyetso ahubwo ko gishingiye ku muha gusa cyangwa se impamvu za politike. Lieutenant General Ndima rero wabaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru akaba yavuze ko ubu butumwa General Yves yohererejwe bwaturutse kuri Lieutenant General James Kabarebe, ariko mu by'ukuri bikaba byaravuzwe yuko yabunyujije, bikaba bivuga ko yabunyujije kuri General Yves, ariko mu by'ukuri abibajijwe avuga niba yarabonye ubwo butumwa, yavuze ko mu by'ukuri ubwo butumwa ntabwo yigeze abona. Lieutenant General Ndima wari mu rukiko nk'umunyamakuru akaba yavuze ko Lieutenant General Major Peter Shirimwami wabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo ariwe wavuze ko ubwo butumwa mu by'ukuri bwatanzwe na James Kabarebe. Shirimwami rero nta kiro kugeza amagingo aya ngaya abihamye cyangwa se ngo abihakane, kuko mu by'ukuri yapfuye muri Mutarama 2025. General Major rero Sylvain Ekenge nawe wabaye umuvugizi w'ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru akaba rero yarahawe umwanya kugira ngo avuge icyo azi kuri ubu butumwa. Iki gihe rero nibwo yaje kubusanya n'imvugo ya Lieutenant General Ndima, aho yemeza ko mu by'ukuri ubwo butumwa bwaturutse ku mujyanama bwite wa General Ted James Kabarebe. By'umwihariko rero ukuri kuri aya makuru biravuga yuko mu by'ukuri ari ibihuha, ariko nanone ukurikiranya kw'aya makuru cyangwa se gukurikirana kw'aya makuru bikaba bwaragaragaje ko mu by'ukuri uburyo ubushinjacyaha buri kugerageza gupfundikiranya cyangwa se gupfundapfundikanya ano makuru kugira ngo Lieutenant General Yves akatirwe, ariko ngo ntabwo birimo gushoboka gukunda hariya. By'umwihariko ibyo ngibyo bikomeje kugenda bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru rero agezweho turabagezeho mu kanya, aho turi babwire yuko mu by'ukuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikomeje hagati ya FC M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC.